ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hakini ke number harum. Sangut di kena sekolah nari luam jantia lating shan hak result jangka secondary school living certificate bat ke higher secondary school living certificate belapin mana dak Meghalaya Board of School Education hakar pusau trik ujemang arajar pusau. Hak result jangka secondary school living certificate ke arngot ki kena sekolah belayo rung hak top 20 kilong udah uni 1 sajam belayo ek kedan Shipau naga Shangpung Presbyterian Higher Secondary School Shangpung bat ke wipat kedai ka Hakiru Chalam naga School St Mary Mazurelo Girls Higher Secondary School ke belawan hak kedan ke Bakhandriu dak bayo sanspa sabu pramak. Kat bahak ke Higher Secondary School Living Certificate Art Stream Ufredicu Gwenet Ringkelam naga North Liberty Higher Secondary School Mukerdop Jawai layo rung hak kedan ke Bahinyo dak bayo South Park pun remak bat ke Mon Kenjailin Singkon na St Dominic's Higher Secondary School Mukindeng ke belawan hak kedan ke Bashipau dak bayo South Park pu Armax. Good morning, principals, sisters, teachers, and all of you, my dear friends present here. So, my name is Hakiru Chalam, and I get in the 16th position in the top 20. Thank you so much for all your support, your wishes, and first of all, I'd like to thank God for help me throughout my life. And I believe that without hard work, I will never reach here. So, I thank to all the sisters, teachers for all the teachings and the lessons that they have given us. And because without them, we will not reach anywhere. So, my only message to all of you, my dear friends, is to keep working hard and never give up, even if many obstacles are there in your way. But believe in yourself and just trust in yourself that you will do it. Thank you. Thank you for making us all proud. And I invite the class teacher to give her gift. Please give her a big round of applause. Once again, we really thank God for a great blessing to our school. And we also have, please listen, we also have the Maya who missed with just 1 mark together and in the top 20. Okay? And we got 10% pass in class 10. And class 12 also passed well, except the 2 students who could not make it. So once again, let us join our hands, thanking God for this good student. Mantap, siang mau apply pada Reader Semarun tinggal duk dangken duk hak tamjuk le mudi mengai cek nang duk ni klip mat. Ke
kat kong result ya memang cuma ya haduk kat ni tangwa sang mana kam tele des madong pun krek ni na dem ha pun krek tangwa tu krek kat kam te chi artenta si te bun ngam tu pai YouTube ngam tu te ambai ngam tu mana ong krek ko le temu hala to artenta le te full concentration temu te ong i bun le mem kam de sel pun bong ta krek kat andre gitu pun ta krek kat te full concentration ora te sa chua de kutip de unity de o yen decide den te ile o blai o dang yo quality se nga te nong krek kat full concentration hala to chikinta le ni arkanta te sevi le abhai no hikai mana betai gi kamjo le ye gi kamong gi practical gi test gi mut yele o kena chwa le do gi test hadu gi exam score kamte kamat he poi gi untuk register hiwat for exam de krek for test de krek de kamte saya mut ambil lagi test de prepare am tu duduk gi notes duduk gi ambil de tu ben Google de kam tam di Google bet tu de sa not di la ledo tan jat hado kelas tu de le Taiwan de shift na Jowai public school de le Taiwan pas metrik dem de perkan na skor de kwa lah Jowai tahun jan hanat jan husuk ngau lawan le de la hanat dem de la hanat de tes kita organik result od dia yang bagi nak kai kita dah pencelur krek kat nga kita dah nga krek kat kita unity nga kita dah wale nga kam jo la i sem kilo pijar ente kam tam ni ke beng pa kita dah nga yu mk mo cumur kam di kenja notebook do tha gi wa importance kam tuan ni kam jo la yu principal wada motivation lagi sini kam tu mb por wa like mana free poru dan ada wan bantu skor te izin kelam i motivate ikna ikat ha te dah ni nah sedang orang tu bawa tahu yo 84% man amro komen ada kata-kata untuk 84 mo dan man yo kalau la mai nga ta kena yang milis ka top 10 te nang sedang mo bawa tahu to reading skill ang boy wada expect wana ki yong te ang yo am top na mo tahu wa em ru yo to em gi perlu yang ngau em nasin domnik milis teman depan itu tetap skill nga te heti por man over excited comment ada kan biasa em comment hi teman rap man emotionally cak tapi dah high expectation sih lo berot te kam te comment man dap tu comment expect omela wa to boy cakmat hi tang wa em dia expect dok kata boy top 10 kam na wasdang hi te amma kising mabon kam te ngangkat to man interest ki wiki curricular activities te himenta ki wiki yang ki program manda em ki roi choir yang hachnam te ki kyam yang sen control himenta yo te ka em ki jing se la yo am ong to focus or kai record te hab kam te man yo tur boy em ki bi hab focus ke kod uji ki le bha te ka enhancement nya o to hab man hab himenta ki wiki activities le the record yang nado benai March April kam tu em kita gi benai rap benar kam record auto bon program te kemudian senang betan tu auto bon rai go piano te rap bon kam te anda ho benai June July kam tu ho benai July em perception ni hite teman raman the serious itu kam record te hite te double tu te em gi program M1 program high school benai August and freshers ni terabun kam tu duna hagi kisni ki por bon kam te duna hi ki por record tamu kata la am bai record bai am kisni he thau wo am dai dam mat krek kisni ande we pat dapat hi record sa am revise pun la tu pada class 5 pada class 12 wilayah ini class 5 kam class 5 kira second the class 6 second class 7 your first class 8 la yo first the class 8 than yo man topper yo school la ini the class 9 the second the class 10 yo 87.83% the double 2
the mun the lai the science the lai science class 11 the trong class 12 or the janda the snow man sound do you never had the science the dong you actually the pan school yang ini tu yo bengot the man for class 12 the umat lai bha bi se se ni the man bien kam chwai kat kam snow the man bien the give you lai bha kam for chwai 11 yo rap duna 11 untuk the science nangi lai bha sha kata pelana yo pendap cakap bachelors the man tidak boleh the boy kau ye kraki competitive exam ni Jadi yang kita kubur kuat PUI kita ban kita para kena skor yo bot ya benuk sayang pi. Wah kau awam untuk wah tor de waro hab kre tor hab kakot hab kre hab imendai kibi curricular activities the yo man broad hi ke ben yang the way se bila hab kre stom kam jo nang tene ha asal dia ada untuk hard work pays off the hab kichtom yo ye wa trang wa angodi the way se bila klam na maling wa habok pe in kon try oblai lada man kan mo yo oblai te ye hi ru le ba te kam ka favorite bible quote yo ngai ka chithi Paulus chiki Kristan Filipi ang le nang ko sod khat lai ang ko ngala ek baro ha to ba shan bo nga te ka de na sunan le kam te hi de wa kan mo ban bar bo yo oblai ne ko te ye bo le ba la ka ki ka ba am ki kam ko le pasti yo ye krai kanit teman da sia man ha pergi tu trong class 12 mock test in come to school tas sia to ro ki man ki basic la man dunna ha ta tas ta ong hi bo la da continue bo de kini ba ye he ro le ba ta hun man sen he la hun he la man yo boy pas te ye o pas ta mo man ye pas phan ta silat cerita ta ong banu silat cerita ta nang la ila da ka arts te le ba no da ka arts Kamalan bisnya bersak yang kan ada pas bau engu yo blat dengan rat dari udus mario engu gino hikai yang skor yo ada ya uti yo kau kena skor berkam tam engu yo principal yang skor la ambet nang ba kecing ya uti yang kaman motivate ikena modul baru berkam tam emu ini gubi peyu hikai da karuchwar ang klem mutawan ebor em same we o muta do skor ndai hado hayula but hayung sami wara gubi nado wa yo ang gershak matrik yo walda penkhariat wi pas mau hanang enpos kita top terla po hek mi kanti em hite yo luti ndai em ang yo luti do po hek ta thong mo te ibu aku awam iki bagi pa pun bor hai ki khani kulit pori o krat yo khani kam khra yo ko tan kam ang da ang man rar to khra snem am pelut ule ki por kam yo luti kan rai nya ya kam ang pelut por yang ui khajak rai hete por khajak o full concentration lete daw po to thong te ka ban da gor sa sarang ibu sama rak bui yo pa la kan tan pa yo da o ong wi nga am jo pon por ra kra kot e ka kan mi man yo o nya thu yo o yo chan ni man to am kalam pa sa e kublaya yo blai would em rakat u organic school home snem la kam jo we nado was dang di result o mi yang class 12 science kamu de yo bi siap kemeni kecing lab hai yang kena yang we pass lut ki we haju por 1 ki ha ke top 10 position yang the science stream hari ni singi la kam jo kemen gi kamu school ni bhawa keni ka art stream ki yang ina dos dang ika yo ke 100% pass buju em chi sin le o feel with le khana na art stream yang we ki khana yang manus nem jan poi gi ke top 10 position dan re siap men wo blai ho news nem da jubabu ye krekstom yang gi nong hikai ye krekstom yang gi kena skor we Frederick Renklem ho news nem da sia o top 10 position yang class 12 arts yang exam go the conduct the Meghalaya board of school
education. The open kemen ngam tok du wo yo ui the top 10 position. Dan re ju ipor pensiau kemen dinga wo yo wa honus nem nagi somehow kan dingut ki kena kyong i ki wo yele i gini exam lip how lingut 1 gi ke first division. Wei haga art stream man ga ke kubor go baha ye ga won ga school le o yo di kena ke first division. Wei dus nem lip how li na ga somehow kan dingut yo ke first division. Wei ga second division em sdu kat kan dingut kena go yo. Wei gi distinction le yo ai gi subject ku pair kena yo distinction gi haga English, yo distinction gi kasi, ke education, ke geography, ke social science, ke political science. Tegani is them to is them go the dwai yo bla. Go to how news them mo one, is them Arhausan. Araja Arhausan, ke school yung i daw ko Arhausan snem. Wei gi dwai yo nga yo bla news them hi urawi. Wo yo i result go miat ke art stream. Atau agis dem go dalai ka bodit chemi ikna yung ile bahagi class 10 board exam, class 12 science board exam. We dap energy kemen go kro. O news nem wagi kena yung ile bahagi what ha art stream. Kini yoga wo skur yung i nangku ga sakma. O ikuble yoro ikna yung class 10. Ikna class 10 yung ile bahagi ga exam yung ki Wei MT cispa arpo armut kena wile di exam yang ini. Wei open kemen nga di result yang class 10. Entawri wa bon ki first division. Ki cispa arpo armut atun rupau nyaut yo di first division. Mereka open sinyau kemen nga kau principal open tawa hagapor wale selection ni kena yang ini. Kau wale pau ki kena feel gi hagili so subject report selection. Nanray kau principal memkwa okso iki report selection. Motivate iki yerap iki report chuti. Wai snyau kemen na gitu gile bhagut. Ar hawing pass. Wai du kendingut ku fail wai ta du kita go fail. Na score yomi. Tawa the good side of the story is 21 out of 30 have passed rather than the 30 being disqualified in selection. Kasi nga komen no, ini to encouragement ni ginong hikay yung i. Wei gajo ko po to encouragement ni ginong kena ko memle ba. Nang okre chitom kita du chwa exam. O ni klam ka tu ka ningut ni tigi kena. Ang isa mo kle isa kajet tesar ya distinction ni. Dewa ko pentemen ni nga tawa the realization yung kena one god hadin ng result igijing em ka mo man go tis ki minot we go crutch tom ni pure yaki o news nem ka principal siya komen ole o ginong hikay yung ito igijing crutch tom yung ki woro jis nem de yo ki khay yo so ko bang ni kasi then yo wang si bon and we congratulate o ginong hikay yung the class 10 o class 12 arts so si sin no hikay yung the class 12 science ya ka jikra chitom gyoki we kamjo i bai pa yung ni kita score we kena score hero akui. I wish them all the best and I hope that they will set a trend for the juniors to follow in years to come. Jadi gini ki kentien kejat kuble woro kena score gyong i we gomta yang ini wi score le kudale bahag di exam. I wish you all the best in life. Pleasure bon mo da wan ki snyang su yo ya sam lang ni ke jing kemen yang ikam skor na kam ga head yang skor sekian da ba de jing sam mo yo belai trekirat wa da ya rabu de eu i ke jing kru ga ni ke skor lang ba ki khna yang kam tam ga hakiru ba da wan ra ya buram ba ni ke skor da yo lukti i na do wa dang sedang gini khna apa ja class 10 da identify i ki yang tu chi le so mut ki Kiwi lam tak mat waduna bare tu yakini mat damodor ba upai ka cha khat ta khat do ta yo ai ka ba khubaro bha masnya komen bha ne step paromi result ta kini kai warai em langi ta la jan warai jauh angi jo mat komen ni ma
hadin kendis nem poi di kena yang i cakmat siang ngut sekiat yo lai nak minta kan ke jengker ku siang ngut ala ya ka hakiruhi ka kena yang i wa minat ka wa mentok dok ka book knowledge man ka kena ka wa smart macam bentah ki wi jing ki activities kamtam ki science exhibition ha district level ha state level ada poi kan siang suk i nak minta kan di kena ka wa crash tam siang ngut la ki bagi pa yang ka ki wa penclur ki wa man ki wa tip ubot din ki kan pai ki kena ki wa krakot i radap din kemen te i kemen ni wa kan ni gajing kerku blai man ba ka gajing emen sem ki kena ki wa bot hadin ni ka hakiru kentam ni kena hagan ni ka school ha ka district ba ka jan rai te hi ka blai chbon ta suk i kan ni ka sni dap i da kemen ke media wa lawan kerpang banwan jengok ya ka school jungi ha ka jing yo ya ka ne ka result jong ka SSLC bat ka HSLC kerpang namanta ini i khun i jungi balawan syakmat bat ibala secure ya ibai na ka top 10 bat iba lawan syakmat ngi na ka school ngi dap ka jing sungu ya pi kum ka media lawan ban ai jing keman ban ai men siem lemru yang ni kun bat ya kan ika school kejongi ke Malaysia jarngu bat baan ngadap de ke sungu ya ublai ubala ai yangi ki jing kerku kerdo bala ai ni ki kena school ki ba ie ki ba tipsngi bat ki ba duriap ha ki jing pule kejongki ka jing kublai yo blai wala ayangi de ka jing ai jung blai ki bangi la yo ye mungkin ki kena ki ba tipsngi ba ki ba traishitom na manta ban le pha ki exam juki ka ba lai nya tak de jisungu ya ka management hi berwai kerpang kerteng jong i Father Henry Warba Father Donbor Kurba Father William ni ke management ni pet ni jengok ya kaneka institution ni khot ka Don Bosco institution ka bangi ainam au Saint Dominic Savio jong kaneka school te haka kerteng jongki ka management nga yang ngambat nga penpau ya kane ka jisungu ya ka neka achievement ka bangilayo ka neka sngi na ka benta ini imon kenjai sengkon ibala secure ha ka top 10 te ha ka kerteng jong ki baro nga yang hane ban penpau ka jisungu ya baro ki staff members ki bala mi bala shong than bat ki ba dang tray ta hadu kane ka klepmat te ka jisungu ya baro kinong ikai ki bala don kti haban penhe pensan ye ni kun jungi ban penyo hadu kane ka kerdan Malaysia jarngu namanta baro kinong ikai ki bala tray shitom me dapat sngi ban yarap namanta ban penpoi syadu kane ka jingjob namanta kan no shisha ni ka school jungi ka dap ka jing keman ha ni ka sngi te kentang iwai ngadap da kacing keman ha kaba ki principal ki barim ki bala trai shitom ru namanta ban penpoi ban yarap ki kena ki bakum kine ha ki snam ki bala lain ni layo ru ya kato katne ki kena ki bawan shikman bat menta ki bangi ladon ki gap kato katne snam bangi musim layo ya ki rang ne ya ki position mentap senen padangi yo biang sesien kan kadap ka keman bangi yo biang sesien banwan ra ya kanam keburom na menta kini ki kena namar kalawai ba pernah jong kini ki kena hi te tap ka sungguh ibaru ki principal ki sister in charge kinong hikai ki kena school bala yo ban one school ha kini school kerpang ngakwa ban mention na menta i Father Carmel Merthong belalong principal Hashua bangan shim bangan shim ya kaneka pos kejong i bat ngang ngashpeni itu ya pi bang adang shu shim ya kaneka pos mentala shibana shitani yang nga la join ha u April khatwei tarik mentau au ni benai baladap bat ngala shim na ka pos jong i Father Carmel Merthong
ngai ku blai ya i ban ngai ku blai ru ya baro ki baladon kiti ha kan ni kam ban penjob ya ban penua wan ra ya kan ke chingjok ha kan school blai shi ta ki HSLC bagi SSLC bagi HSLC ka HSLC percentage ni yo kendai pun riu pon nhiều baka HSLC ni yo kendai pau pra pon sao thì kini kita ba ni secure mentau senam ban ni tips scam ba nang ne shmat din ba ga nuk sa ba pha jong ini khun i mon kin jai len singkon bala ai kin nuk sa ba pha na mentau ba ro ki khna school sen do minute nang ne shmat ngin stress tom ban buat kan kusa babha jang ini imon kan jai len singkan ban yo ban long ki top 10 school ban kham tam er ban naman ta kala wei ba pernah jo ke imna kasalang hi kilong yi long san jungi kin sabha ke ba ya Desibun wa ban kerpang pi kham tam kan juga ban yo kan da kena pada ko school yo i te ini ko ong pi wa ka jinglong yong ka ne mang khen de yo ka high school ini ka kena ko ngosne ko hem pentahoro ka activity ko wan jakman quiz competition state competition ki ni program go ana posko ka hem pentahoro ban man ko kam ke leader jo school te jo por hapo class man ko kena ko wa minot ko up ba ko wa biang ka common sense ko puli jing kiti ko man very sensible questions ko yara be ka ko jakman but sakobi ke jinglong yongka is a sense of determination. Kuman determined. Ongko ha class 10 miss ke position haga top 10 top 20 memyo ko. Tang ongko haga class 12 ko yo. But it ikin the ongko la yang kamu class teacher and our section ka am section A ka section B ki bi class teacher ba am dengan section A the oika if you want you can. And she said I will. And she did it. And kata tu macam kemen mukro bah, man determined. Kalau ada percentage memang high bah, there is still scope for improvement. Tangwa, mereka expectation yang kah dia yang kah, tapi boy kau dah suka apa top 10. Teman kau kamu kah jin penseluruh yang kah, ni cakap mana udah bah. Kata itu cuma yang kah. Balaman dikena, akan guru kamu man penseluruh kau work activities wan cakap man, kah jemben yang gila. Man berat bahago dan itu de ujo kile ya ketika painong kamu kuat ketika jinyo ke yong na pat yong ikina hikai berarti ikina hikai borot bosku but wakado sao kuman I wa kini ikina yong I yang ka berkibi tu ban da pas le they have confidence in us, they trust us and they depended on us, on our guidance, and we guided them as much as we can and we have tried our level best and we could see the fruit. So we are very happy. Man kemen paham man yo itu so pada angkutin chani tiba I chano kundong they have no other means. Only teachers will be there. No tuition facilities, no other guidelines. Only on the teachers and they have faith in us and we did what we could and I think they received what they deserve and that is the fruit of success. That's all. Thank you so much and I wish her all the success in life. In her graduation, she'll do much better. Post-graduation, in all her undertakings, I wish her all the best and I believe, I hope she will always do the best. Thank you.